Ya, kiba di leweng maya ngumpul-ngumpulkan sulupan. Jaya gas semakin mahal baik hararese. Yang memboga suluh mah stop ngeunaheun urang. Nah, beres sih geus loba ya. Tinggal istirahat. Iya memeh balik aing mending ka kebon heula nong kadu jasa nama kadu geus arasa ke menang nalian sugan bae anu gantung gitu. Barala amat nih kebon. Malah enak kudu tadi kuprisan bae ya. Oke. Iya tangkal kadu sagede-gede kebo tangkal nama. Ai buahna mah sabar mata mah. Ini dijual ku aing tangkal daek ini dituar wae. Iya ya, jadi nasib itu boga motor-motor acan mah. Nyaba kolot ya kudu lempang ya aing. Saling sejaman amat yang ya kudu lempang. Kadu mah loba ya tiru tangkal. Tangkalnya gede. Nurul gaji jajan. Kabeh diberak gadu nubugana. Ampun bae. Pelit-pelit ini ya. Itu mau ngakan. Model-model yang mah itu buat tangkal mah ya. Ruwet daing. Ini balik deh. Sudah baik. Gimana itu kegeliran serangan baik itu? Ya nggak tahu. Jainu nyokel ke. Ken. Jailan kau yang mendingan ke. Ya ada yang ngajailan jelema gitu. Bangsat doang. Kumaha ngajailan aing. Udah ide aing dah. Ih. Ayo di mana? Ini saatnya. Halo guys. Kagak ini ya ketipu dia kuai. Jahil doang dia aing mah. Panik dia. Ada mantas di mana itu, Bek? Waing matas ti hareno tre iyo. Naba kolot cerita nama biasa bari jeung hayang punta-penta teh ya setik mah pan kuari di lembur zaman radio noble teh ya dia mah. Maju aing biasa menta ka kolot barang penta menta radio. Ai kunaan aing dibere da mah bokmen. Ais gahil dia, Bek. Ayahnya bakolot dia mah bawa ke hayang. Coba yang lo bawa kemana? Model kumaha gitu. Embong jadi apa sih hayangan ternyata gitu dia bokmen aing sakitu bagusna bari jeung weuh teh pamulikeun bapak aing.
Coba yang anu lebek, kuret amat ya tiba hang nu doang ge. Mau dihakan nih koing ge. Sudah nage nek dihakan kumaha ku dia begitu. Saya mendingan besi di arah doang ku dia, nu bagus mah. Jahil doang bek, tiba nu doang ge. Pelit amat dia, ampun. Pantesan dia mau dibuka aya rotian dia. Bagi bek kayak ngai ngetam beunang gegel meureun. Ngomong pamer bapak aing bekal can yang di jalan jauh aing lumpang teh hareno ka dia mah he. Ngelumpang bae aing lumpang suku. Coba dia bek, kawan sejati ongko dia pelit-pelit teuing. Yang bek, ketik bebek. Kaburung aing karunya bae ka kasawan sejati mah. Cepet wae ya. Oke. Cihuy. Bruh. Kebiasaan sih gah barang berek. Kaburung karunya enggak dia. Hai beh, pulang balik. Ayo. Barang bapak dia melangan kene ka dia bek. Soalnya emang geus teu melangan gitu. Cihuy. Nuhun bek. Oke. Emang kawan sejati aing dia mah. Atuh karunya anu lah kalau teh kaing mah menyak aing Badung karunya kan kaing mah. Tai, tik. Gede doang nih tangkal kadu buahan mah tedai asa barang mata mah buah lagi mau enak ku yang kayak dibawakan senso di keluar kadu lagi balak ya mending di cangan ku yang dikuper sih tangkal ya Asal ambil mangupres. Ya nggak tahu. Saya itu tuh. Ada aspal. Oh bek, gawean yuk. Yakin dia bek, enggak gawean hiji aspal. Nah tuh man gawean jelema galak itu mah. Bapira satu endah ini ya. Geus beh, cicing bae dia mah kumaha aing bae. Pokona make aturan ieu. Gitu teh. Nah, kuari kan sim kadu tre. Urang pura-pura kadu laga ieu. Gebug ku aing. Sabodo bek kumaha dia bae. Terus dilakukan aing bae tre. Dia au. Ini saatnya. kadu endah ragag sorana mah oh eta urang nama kadu eta pal endah ku itu di siaran mah cuman kapanggih ku aing mana tangkal nama iya dong namain iya ya ya kadu nama teu kapanggih ka mana buah ieu ragagna. Halo guys. Dahil doang, orang budak barero kita. Ngalorakeun aing sugan emang kadu nu ragag. Oh amat sih Haji. Kadu kot di pulungan ku dia. Atau hayang mah jadi dia pokoknya ala ka luhur, ulah kudu mulung. Dahil doang dari ya ngalorakeun kolot bae. Kamu teh. Ayo dimakan. Asyafnya kemana? Ya nggak tahu. Seperti aing. Senal saya dak dong nama senal si berog ieu. Iya hari jelema nama budak berog. Turun dia gahil, ngelunjak bae dia ka kolot. Turun dia. Ayo dulu, kemana dia? Ayo gerak. Kemana dia? Ayo. Ayo gerak. Mual endah iyo. Dihukumakeun si RT kalau sejati aing. Geus beunang gua di aspal.
Tre, aku datang, Tre. Ayo, di mana? Orang bapak dia melangan kene dia bek. Mere bakal ka dia. Kuning dia melangan bapak dia ka dia. Oh lah, karena lagi Nuhun bek. bapak Kawan sejati aing dia. bener ulah ngadu burukan tadi ya ngomong. Ada. Iya, orang jelema nama budak berong turun dia gahil. Turun dia. Turun. Tuh, lunjak bae dia ka kolot. Tarik salah. Aing tadi kahadang kan. Oh. Sekarang kan tarik kalau Oh, Orang bapak dia melangan kene ka dia bek. Mere bakal ka dia. Soalnya emang geus melangan ka dia. Dah. Deh. Aku udah karunya lah kalau aing maka aing badung-badung karunya mah ka anak aing. Nuhun bek. Emang biak deui berarti mah. Nyau Action. kan ada dia saya itu kayak aspal. Ini ngomong lagi.